Jesu nasekuseni. Lilanga la children ministry. Ngakwazi ukuthi ngisisekele lokwazi ukuthi at least le vibe banyana ikhona.
Nkosi yokunesimo. Nesimo sikuvuka Nkosi sike lapho ngilapho. Beyingala ivula ukuthi sithi esimo siyasehlela. Sibonga lokuthi sikhonile ukufika la. Abanye Nkosi abangafiki kodwa nje Nkosi sibonga umusa wakho. Sibonga nayinkonzo Baba yosiphalise. Sisacala nje uNkulunkulu othungcwele sicela uNkulunkulu othungcwele lokuphosela asiphosele ukuthi sinikela nayinkonzo Nkosi yabantwana Nkosi abancane. Sinikela inkonzo Nkosi yendlalifa yakho Baba. Sinikela inkonzo Nkosi thina sinembona Nkosi yokuthi Nkosi asiphakethe kuwe bakho kukhonda manje ukuthi ngezini lakho Baba inhliziyo yethu masifanane neyabantwana. Baba ekuseni egameni likaJesu sesinikela phela inhliziyo Baba. Singabuki Nkosi ukuthi inkonzo yabantwana. Sinikela thina icobo lethu. Yenda amathanza Baba ekuseni egameni likaJesu. Yenda ukuhlukile Baba edingiwe nje. Siyanxusa uNkulunkulu othongcwele, siyanxusa sithanda semphefumulo. Sithi akekho uNkulunkulu lokufanana nawe. Akekho semandla lokufanana nawe. Wena ungubaba, wena ungu-Alpha, uSimakade, umile phakade laphakade. Khanyisa sibane ekuseni. Inkonzo yonke Baba lesatochubeka la sinikela MC wethu Baba. Ihle Nkosi ebukhoneni bakho. Sinikela Nkosi praise team yakho Baba ifile ebukhoneni bakho uNkulunkulu. Sinikela Nkosi livi lakho lesakhe wehliswa la malithole Nkosi inhliziyo yethu ikulungele Simakade. Malithole Nkosi sikulungele uNkulunkulu. Imnikelo Baba lento awunikela kwenza. Ufakazi Baba lento awendluliswa la. Mabuhlale Nkosi. Siphole Nkosi sifundo Nkosi kubo bonke egameni likaJesu Kristu. Siphume Nkosi siphuphuma Baba. Sifuna Nkosi siphume Nkosi siguqukile Jehova. Nangabe side Nkosi sinegula sifuna Nkosi siphuma siphila. Nangabe side Nkosi sikhathakelile sifuna kuphuma bede khathakelile. Sinusa wena manje sinamuhla. Sinusa wena sithanda senze. Hamba lamba Nkosi, hamba Nkosi simematulo sasekhaya eziwini. Makuthi ngamunye wethu asalahle Nkosi kwehluka Nkosi kukhonda kwanamhlanje ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Babe worship you Father, worship you God, worship you Holy Spirit. Manje naphakade naphakade. Uholo bonke bala ekhaya. Ngivusele ima-fellowship bonke lakhona egameni likaJesu. Ngenxa yesikhathi bazalwane ngiyacela ukuthi ngibe mfishane ukuze ukuthi ngincebe uNkulunkulu singayincishi kakhulu ngoba sengisanga emsikelelo. Ngiyacela nje ukuthi sifunze encwadini Exodus 35 verse 5 la kufundzeka kanjena khona. Thathelani Simakade umnikelo kuloko lenako. Wonke lona inhliziyo levumako akalethe umnikelo kuSimakade. Umnikelo weligolide nesiliva nelithusi. Inkosi emsangasiwe. Njengoba bathumile ukuthi abawulethe uNkulunkulu sicela usibusisele bona ngamunye nangamunye ungabusisi nje ngempilo ephimethelela kuphela ubabusise nangempilo Simakade usivikelele bona Nkosi emakhaya lapho basebenza khona lapho nje impilo bayizama khona Nkosi konke labamthithako Nkosi kwamathuba eNazaretha siyacela Nkosi wende umusa Nkosi ubaphilise uze basho nabo ukuthi milele ngelisondo noma ngive ngcono ngelisondo ngoba Nkosi thina sesibike kuwe Nkosi egameni likaJesu Kristu. Usipha izwi laNkulunkulu. Hallelujah. Ngingenwe
wezulu nemhlaba. Sinikela kuwe wena lo wasithandza uNkulunkulu wethu engcwele singakadalwa nekudalwa. Sinikela kuwe wena lo sitholelako imihla nemalanga. Sinikaboni khona. Sinikela kuwe wena lo sinandzako sibakathe singakashelele maweni. Sinikela konke kuwe uNkulunkulu wethu engcwele. Namanje mina egameni laJesu Kristu sihlande Baba, sihlande uNkulunkulu wethu engcwele, sigeze Baba, sibe ngiloko Baba lofuna ukuthi sibe ngiko uNkulunkulu wethu. Sesikhona Baba endlini yakho uNkulunkulu wethu lophakeme, sitawufunza livi lakho simakathe. Khuluma Baba netinhliziyo tethu, sithi singaliva livi lakho simakathe bese siyalenta. Ngoba Baba masilenta uNkulunkulu wethu engcwele senda inthando yakho. Nasenda inthando yakho Nkosi uyaqhubeka wena Baba uguqule impilo tethu. Difane na Jesu uNkulunkulu wethu lophakeme. Khona Baba mhla ebuya uNkulunkulu wethu engcwele sifananiswe naye. Ngalibandla lakho Nkosi likhona emini tawuva livi lakho simakathe. Khuluma Baba nenhliziyo tethu. Ngundele kuhle nekudunyiswa kwegama likaJesu Kristu. Amen. Ngivusele bazalwane mina egameni laJesu Kristu. Hallelujah. Ake tishayele tandla bazalwane. Bese nje ushaya makhelwane uthi nje high five. Uthi nje high five. Uthi nje high five. Uthi high five. Uthi high five. Uyathuthwa lo high five. Ngoba uNkulunkulu uyakuthanda. Hallelujah. Bathandekayo umuntu uyabonga ngokuthi noma iweather ikanje. Kodwa ngithi nje cha. Ngeke simiswe emakhanda. Ngeke emakhanda efike emkhathini wethu naNkulunkulu. Hallelujah. Siyabonga abathandekayo ngusele umfundisi Tshele namake. Ngusele bonke bobabe labakhona, bomake labakhona, imasingil adults lakhona, youth lekhona, ne-children's ministry egameni laJesu. Hallelujah. Ingabe bakhona abazalwane labasivakashele kokuqala namuhla labasivakashele. Hallelujah. Sibonge bangcwele nalabanye bazalwane siyati ukuthi ngenxa yemisebenzi yetimo bathandekayo khanda ukuthi abakhona ihlanganyela nathi every Sunday. But we thank God for you and we bless God for you and we pray ukuthi lapho nikhona khona uNkulunkulu solona ugcinile. Siyabonga ukuthi nanithole ithuba nibuye sihlanganyele ekhaya. Hallelujah. First Peter chapter 2 verse 1 to 3. First Peter chapter 2 verse 1 to 3. Bathandekayo. Sisavula, growth is the backbone of a growing church. Spiritual growth is the backbone of a growing church. Manje nasikhuluma ngebackbone sikhuluma ngelithambo. Lithambo lelivana makusitwa lubisi ukuthi liqine. Lapha bathandekayo lolobhalako bekusanga umntwana ukuthi umntwana udzinga libisi kuze atawukhula. Lapha lobhalako bekusanga ukuthi nathi sibazalwane njengemntwana alangatelela libisi nathi asilangatelele livi laNkulunkulu kuze sitawukhula enkosini. Kungakubazalwane sitawufunza lamavi namhla emini ngicela ukuthi kube khona lo sifunzela ngeSiswati. First Peter chapter 2 verse 1 to 3. Abo lahlani bonke bubi nebucili bonke nekutentisa nemona nako konke kuhleba. Verse number 2. Njengebantwana labasanza kutalwa
langadelelani lubisi lwamoya loluhlantekile lolungakabhicwana lutho lolulivi laNkulunkulu nemthawuthi ngekulunatha nikhule nize nisinziswe. Verse number 3. Nani sanidibonele ngekwendwe ukuthi inkosi nemusa njengokusho kumbhali. Hallelujah. NesiNgisi lithi, therefore rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Hallelujah. Live us marathelel bazalwane libhalelwe thina lisilungele. Bathandekayo, namhla kwenkonzo yebantwana kuvela indzaba yelubisi. Mina ngabo ukuthi bazalwane lubisi lumqoka emantfaneni. Futhi ke bengigathile ukuthi make masina ukuthi amen kakhulu. Nangikhuluma ngalokho. Hallelujah. Lubisi bazalwane walidala uNkulunkulu ukuthi nangabe kunemntwana lotelwe kufuna kube nelibisi lolududana. Nangasilo libisi lwamake ngenteka kube kumbe nginali lemafomula. Indzaba ithi kukhona letithako letikhona kulolibisi lekufuna ukuthi tisite lo mntwana akhule kuze atawukhula kahle. Hallelujah. Mina ke bazalwane ukuthi kunetinhlobo letehlukene telibisi njengoba ngishilo ukuthi likhona lo lwamake kodwa ke thina nje njengoba sinana ngento abe khona nani lesisebenzisako nje imihla nemalanga. Lubisi lwenkomo khona nelwembuti naletinye tilwane bathandekayo. Ngawo bafike kuze kube nabo coconut milk. Wathi kodwa le coconut yona bese ikhokha sekunjani. Kodwa ke ngiyasola ukuthi cha lokho akufanani naloko ibisi lesikhuluma ngalo. Kodwa ke bancele la sifunza khona sinaka ukuthi umbhali lapha uveta ukuthi there is spiritual milk for bantwana baNkulunkulu. Kungako sitawufunza lama viphase isihloko lesithi khula enkosini. Nako ukuthi bazalwane lapha nasikhuluma ngendzaba yekholwa. Uthi Jesu akhuluma naNicodemus. Uveta lendzaba yokuthi umuntu kufuna atalwe kabusha. Umuntu kufuna atalwe kabusha. Uze uyabuta lapha Nicodemus uthi kodwa mina sengimdzala kangaka ngaphinze ngitalwe njani? Manje naka ukuthi nasikhuluma ngalendzaba yesinziso, lendzaba yelivangeli, lendzaba yekhula kuNkulunkulu ibita ukuthi sibe bantwana. Manje umntwana udzinga libisi kuze atawuthola letithako latidzingako ukukhula kahle empilweni. Naka ukuthi bazalwane kuze lelibandla likhule, libandla laNkulunkulu, libandla levangeli, libandla lakumahwalala lidzinga abazalwane labatawukhula enkosini. Ngeke ukuthi lonyaka utangikhanza ukuthi nginjena kumbe ngikule level lena enkosini. Uthi after 5 years ubuya ukhanze ukuthi hayi sonokude umehluko kulomzalwane. Uyaye bese uyadiputa singabe iyakhula yini lo mzalwane lo. Ungako lapha Paula ukhuluma ngalendzaba ukuthi kudzingeka lolubisi lukamoya lekulivi laNkulunkulu. Lapha bathandekayo ubhala Peter lobeka lomunye bathandekayo webalandzeli baJesu. Sitawukhumbula ukuthi Peter ngulomunye lebekathe ekuqaleni ngoba lento ngathi ayimshisa abevamile ukuthi abe ngumashesha ayinikele. Ashesha khuluma ashesha letinto ngani ngoba asengafunzi ukuthi lendzaba isebenza kanjani. Kodwa lapha sobhala sekuhambe iminyaka Kristu anyukile ekhayizulini. Sekuhambe iminyaka lapha hambile uNkulunkulu amkhulisa ngetimo letehlukene lengcekude.
sekuphela iminyaka abona libandla laNkulunkulu lihlushwa ngenxa yelivangeli ngoba lesikhathi nalenzawo bebaphila kuso bebangalemukeli lelivangeli laKristu. Manje lapha sowubhala ufuna ukukhuthaza labanye bazalwane lekuvakalako ukuthi lapho bakhona khona kunekuhlushwa lokukhona ngenxa yelivangeli. So bhala ke lamagama Peter ufuna ukuthi kube khona lesikufundzako nanathi lamuhla. Nako ukuthi bazalwane nawufunza lapha ku chapter 1 walencwadi ya Peter. Kunemagama lawashoko lapha ku 1 Peter 1 verse 8. Uthi though you have not seen him you love him. Though you do not see him, you believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Ubita labantwana bakaNkulunkulu njengalabo labahlukanisiwe. Ubita labantwana bakaNkulunkulu njengalabo labangcwele. Ubita labantwana bakaNkulunkulu njengalabo labanelithemba lempilako. Kuthi Kristu makabuya nabo bayawufananiswa naye. So babita ke labathandekayo uthi hey bazalwane ufuna ukuthi nangabona lelithemba lelo lenjalo lelithemba lokuthi Kristu nakabuya ufuna bese uyahlukanisa kube netinto lotiyekelako ngoba wena ungcwele ubitelwe ukuthi ube ngcwele njengoba uNkulunkulu angcwele njengoba Kristu angcwele njengoba moya lengcwele angcwele. Manje lokho mthandekayo utakwenda nangabe wena utawukhula enkosini. Utakwenda lokho nangabe uyanaka ukuthi nawusinziswa umemukela Kristu awumane nje bese uba ngilongcwele. Kodwa njengemntwana uyatinikela kule process ukuthi moya lengcwele lohlala kuwe ngishinje umhlante njengoba sitabele bazalwane ukuthi ngihlante emoyeni kusho ukuthi siyatinikela kumoya lengcwele sithi moya lengcwele sisite imihla nemalanga sisanatha lelibisi lelivi laNkulunkulu lisaguqula ingqondo tethu netinhliziyo tethu sisabuka sisanaka ukuthi kodwa impilo yami ihamba njani bese uyabona ukuthi cha lokubi kufuna ukubalekele lokusono kufuna ukugwema bese uyahamba endleleni uthi Nkosi ake ungikhulise leli ngoba uhamba ngekwelivi laNkulunkulu unatha livi lelibisi lwakamoya. Haleluya. Manje bathandekayo kunetinto lentinakako lencela ukuthi sitibuke kanye sisafunza lamavesi lawa 1 Peter ngicela uqalele verse 1 mfowethu 1 Peter 2 verse 1 ukuthi uthini lapha. Ngakho ke lahlani bonke bubi nebucili bonke nekutendisa nemona nako konke kuhleba uthi makeje bazalwane asihlebe. Haleluya. Ushito kahle mama sitawubuya kuleli hlelo ake sinake bathandekayo lapha uthi lo mbhali ngalokufishane kunetinvo letisivimbelako sibazalwane nangabe sitimisele kunatha lolibisi kunetinvo letitawume endleleni yethu yekukhula enkosini nangabe sitimisele kukhula enkosini. Uyatibala ke letinto kunaka kokucala singakefika kuko ukuthi nangabe webukele Kristu leBhayibheli libekisa ngekuthi kunalomuntu lomdzala lekufuna ukuthi umshiye bese uthatha lo muntu lomusha. Manje lapha kunaka ukuthi letinto letibalwa lana ngilama characteristics lovame kwakhanza kulo muntu lomdzala ngoba lithi lelivi put on a new self. Uyabhala Paula lapho ubhalela baseFesu uthi put off your old self which belongs to the former manner of life and is corrupt with deceitful desires. Hallelujah. Manje lapha kunaka letinto letisihlanu letbalako uthi kwaqala ngabo lahlani bonke bubi. Hallelujah. Lo bubi bazalwane lakhuluma ngako lana Peter ukhuluma ngokuthi kule desire yekuphambana nethando kaNkulunkulu. Athi uNkulunkulu abekile ukuthi cha phela wena ufuna saluhamba lapha ubhekele ithi inyama cha mina ngifuna kubheka le.
leni ngoba lenyama ngiyo le controller lo muntu lomdzala, leni ngoba lenyama iphambene nensando yaNkulunkulu, leni ngoba lenyama yona kwayo kulokwalamhlabeni. Kanti uNkulunkulu sifuna ngeshare kuthi noma isikhathi sakho sesiphelile emhlabeni noma yena sabuyile, kodwa wena nami sibe ngilabo labantu awuphelele ekhaya ezulwini. Kungakho kumcoka ukuthi sikhule enkosini. So uthi ke lapha lahlani bonke bubi, bese kwesibili uthi ke nebuqili bonke. Ngakabathandeka leli gama lebuqili ngesingisi ngegama lethi deceit. Lelithi lokuhluphako lokwenta ukuthi singakhuli ngiloko ukuthi kulokunye siyayesiphile sendele bandla. Uthemake lapha let us be genuine Christians. Nangabe genuine Christians, you allow the Lord to lead you. But nangabe utaba nebuqili, utaba nema-personalities lamaningi, uthi na uhamba ufika la gedeni esontweni bese uyakhumbula ukuthi hey funa sale kuba nemfundisi Muhammad ke wala yena ke bese uhamba kanje, yena ukhuluma kanje, yena ubehave kanje. Kodwa ngithi naseyishayile inkonzo sengiphumile, wona udibana nami lapha endasi awusamboni nekungibona bathi hawu ngabe nguye lele ngikhuluma naye leli ngoba kunalo buqili. Sigcine sesikrema lempilo ukuthi hayi umzalwane uphila kanje, umzalwane kufuna ende kanje. Ukhanza ukuthi awukamvumeli imali engcwele ukuthi asebenze lempilo yakho, ukuthi lesimo sakho le character yakho at all times kube ngileyo lemukelekile kuKristu. Indzaba yini ufuna ukuthi sikhule enkosini. Kwesithathu uthi asibeke eceleni kutendisi. Hallelujah. Lithi lesingisi ihypocrisy. Lapho ihypocrisy ithi thine sifuna lokuthi semukeleke ngako si act in a certain way noma sikhuluma in a certain way, sende netindvo noma sikhuluma netindvo that we don't believe in. Ushinto yinyela kodwa wena lokunye. Usho lokuthithe esontweni kodwa na ufika ngaphandle sosho lokunye. There is the hypocrisy leyahlupha emaJuda. Jesu azama kuletha lenzaba ukuthi njengoba uNkulunkulu abenithembisile nami lo Mesiya sokhona, kodwa ngale bayakholwa uNkulunkulu ngalokho lababonayo, kodwa ngoba Kristu babathi namhlatiya akafithi le profile yabo bathi cha akusuye lona lo sendo uNkulunkulu, lona uyatentisa. Kwesine uthi yekelana umoya, jealousy, lithi lelinye envy. Hey, yabona ke lena sonke kufuna sinathe lolibisi. Yakuze tawuflasha kahle ngoba lokunyelo kumnanzi ke libisi bazalwane ukuthi liyaflasha. Kunale nkinga ye-envy. I-envy lokubona ukuthi babehlanze unesiguluma. Le babehlanze. But Babe Muhammad awusidingo silesigulumba ngeke usende lutho, but unaso leni kwathi singafa. Ngende bazalwana lo manje sidinga lolibisi lwamoya lelivi laNkulunkulu kusifundisa ukuthi noma ngabe lo muntu lova ngathi awumthanzi analokuhle. Bonga uNkulunkulu ukuthi inkosi kwangathi angabona ukuthi lo lokuhle ukuthole ngenxa yemsa wakho. Yes Father. Lokho bathandekayo kutawendeka nangabe lelivi laNkulunkulu lingilelibisi kuwe. Kodwa nawe utahamba ngekwemhlaba utakhanza nawe sofuna emachini ekumendleleni yebantu. Kanti uNkulunkulu babekele ukuthi babe nako mhlambe kube kuningi. Bese ke lokunye la kuvetako lapha Peter uthi nako konke kuhleba. Hallelujah. Nako konke kuhleba. Nako ke lokuhleba lakhuluma ngako lapha Peter. Uthi lokunye lobhalako uthi this is called slander. Uthi lokunye is called backbiting. Uthi is the intentional defamation, speech aimed at diminishing, discrediting or destroying someone in front of others. Niyakuva lokuhleba bazalwana.
uyathi khona lokuhleba ukuthi maye yinhle lento yazibani uyibonile yini niyahleba lapho akanicela nikhulume futhi angakusho embi kwakhe niyadihlebela nje nilento lenhle lathi makejele lihlebe ngalokuhle kodwa lana lokuhleba lesikhuluma ngako is when you try to defame and discredit others behind their back ngalesikhathi lo muntu umbona lento awayisho kuye ufike wahleka awu maye kuhle basinasaguquka wathi hey maye lento yakhe kodwa vele uyithethephi nje ayimfanele mthandekayo khuluma iqiniso be genuine in front of others nangabe ufuna ukukhula enkosini shothi nangabe kude lokuhlelo ngakusho nonobinzi amen manje ngasho lutho haleluya manje ke lapha uthi ke Peter ngazi uthi uyaveta ukuthi nathi letinto letisi vimbako uthi sibe ngilabo uNkulunkulu atawubenda ukuthi babe ngcwele so yaveta ke kwesibili uthi ke nali ke likhambi uthi like newborn infants long for the spiritual uthi lapha kuleli homusho lami long for pure spiritual milk hallelujah lapha uthi bathandekayo nangabe ufuna ukuthi letinto dikhweshe kuwe ufuna ube nale attitude yemntwana ukuthi njengoba sentelwe kabusha mina ngiyaba ngumntwana phambi kwaNkulunkulu ndathatha le live lakhe ngilithathe literally what he says I must do I do what he says I do lokusho ukuthi le live lakhe bathandekayo ithi incwadi yemaHebheru live lasimakathe lifana nenkemba haleluya le Juba hlangothi 22 yahlukanisa lokho lokubi nalokuhle sengiyaparaphrase abazalwana lokusho ukuthi lapha nangabe utawufuna ukukhula enkosini ufuna uthathe le live lasimakathe njenge direction njenge guide yakho funze kahle manje uthi live lasimakathe lisibani kunyawo ntanga liyaqondzisa endleleni yakho nangabe ufuna ukukhula enkosini ufuna ukuthi uthathe le live lasimakathe kube yinto loyidla each and every day nawuvuka ulangatelele ukuthi inkosi ake unike isikhathi sekuthi ngifunze live lakho unike isikhathi ukuthi sikhulumisane ngale live lakho unike isikhathi ukuthi ngike ngizindle ngalo ngibone ukuthi ngabe empilweni yami how do I apply your word nangabe ukwenda lokho kuba ngumkhuba each and every day utatibona each and every day ukuthi indlela lo ufunza ngayo indlela lo understanda ngayo indlela lo apply ngayo itawuhamba ihambe ihluke babehlanze mina ngithuki ukuthi uthi le verse solifunze kaningi kodwa namhla kukhona lokubonile ngani ngoba the more you spend time in God's word then you start reading it slowly then you start reading the words uthathile because now ujwayele ukuthi utalifunza ujakile kunetinto lotatigeja lotawukhanza ukuthi titaba mcoka kulo interpretation yakho yale live kana ulifunze kahle mthandekayo the live will start making sense to you the live it will challenge you ukuthi kunetinto lekufuna ukuthi utiyekele kunetinto lekufuna ukuthi uqale thileke sitawubona ngale ndlela lo wenda ngayo nale ndlela lo phila ngayo ukuthi hayikhona kukhona lokwendekako kumakezibani kukhona lokwendekako kubaba ezibani kukhona lokwendekako kunamlomusha nanangumntwana Nkosi yami uthi nakachubeka la ndleleni ekufunza lelive kunetinto nendlela lasaphila ngayo kungako kumcoka as a church ukuthi ibe khona i-children's ministry kungako kumcoka as a church kumcoka ukuthi support le ministry because kulabantu abethu sometimes ngendeka nyalo banga understand ukuthi lithini le live kodwa kukhona lapho kuyawusakhona lo mntwana sasenkingeni bese uyakhumbula ukuthi yathi ngiyakhumbula ngalenye rally sakhe sashonal versinal uyakhumbula ukuthi ngalenye ilanga seclassini ka Sunday school wathi tishela and then they start applying the word bambone uNkulunkulu asebenza empilweni yabo bambone uNkulunkulu abasita endleleni bese bayabona ukuthi nembala loNkulunkulu khona uyaphila kungako lamagama lapha verse 3 lawasho kuPetro la uthi and indeed you have tasted that the Lord is good. But I believe nikhona lana because you have seen God do things. I believe ukuthi nikhona lana because kukhona noma mhlambe lokunye ungakaphathi wena ngetandla but you believe that there is a God who lives. There is a God who is with us.
There is a God who loves us. There is a God who wants to take us from this level to the next. Kungako silana sichubeka sikhonda sihlanganyela ngenxa yokuthi siyamkholwa yena lokhona nalophilako nalotawubuya masinyane. Spiritual milk is the word of God. Nangabe bathandekayo sitawuchubeka silifunze live laNkulunkulu, sichubeke silihlatiye, sichubeke sidiscuss, sitatibona sikhula enkosini. Lokho ukuthi kumcoka ukuthi nangabe siyahlanganyela sifunza live lenkosi, nangabe siyahlanganyela sitofunza sikhanikani, nangabe siyahlanganyela sitothalaza, nangabe siyahlanganyela sitokhonda nawe ube khona. Le ngoba sitabe sifunza live lenkosi. Live lenkosi lingcenye yekhula kwethu. Live lenkosi lilubisi lwamoya lwengcwele. Live lenkosi ngilo nalo tithako letitasita sikhule siqine. Live lenkosi ngilo litaqinisa lamathambo ethu akamoya. So that as isikhula lo mtimba wethu akamoya ungatikhanzi uhlupheka noma utikhanze ukuthakatha. Bathandekayo ngengadibana nalomunye umfowethu lengimjwayele. Sake sahamba siya kulenye itrip. Manje nginaka lokuthi yena uhlale aphethe i500 mils yimcele. Sengiyambuta ngithi mfowethu, yathi ngiyabona sona kancane unatha lelibisi, uyangichazela ukuthi mina nginenkinga yemathambo. Wathi dokotela, I need to drink at least 2 liters of milk every day, because if I don't do so, lamathambo ami are weak. Ngeke ngikhone kuhamba, ngeke ngikhone kwentana. Sengiyanaka ngithi umcoka vele lokunatha lelibisi. Ngikuvetelana lokubazalwane, nangabe lelibisi lokamoya is important for our growth. Kusho ukuthi nangabe singanathi, we will have weak bodies. Nangabe singanathi, ngenteka singakhuli. Lo bhalako lana ngipitha, ligama lakhe bekunguSimon. Simon means reed. Nawubona umhlanga uyaphephulwa ngomoya, ukhanze uwile ngenxa yokuthi umoya nawuphephuka nawo uhamba nalo moya. Kodwa Jesu wathi nasasinzisiwe Peter, wathi wena you shall no longer be Simon, but I will call you Peter, which means rock. A rock is solid, bazalwane. A rock is a foundation. So naseka solid Peter, so yakhona kukhulu. Le ngoba so uqinile. Emathambo ethu akamoya atawuqiniswa libisi lakamoya. Ufuna live laNkulunkulu kube ingcenye yephila kwethu. Live laNkulunkulu sithi nike isikhathi sekulifunza. Live laNkulunkulu sithi hluphe ukuqonzisisa. Live laNkulunkulu kube ngiyo iguide lesiphila ngayo each and every day. Mina ukuthi lana Peter ukhuluma yena sowenza itimene. Kodwa nathi namuhla lamavasi challenge. Uthi nathi nangabe sitawukhula enkosini. Kumcoka ukuthi sinathe ubisi lwakamoya. Ubisi lwakamoya live laNkulunkulu. Ake kube kithi bathandekayo. Sisathandaza, sisakwenda konke sisaphila. Live laNkulunkulu libe sibani. Live laNkulunkulu libe ngilo lesithonzi sabo imihla nemalanga. Kuze sitawukhula enkosini. Ngicela sisukume bangcwele sitawukhuleka kanye. Spiritual growth is the backbone of church growth. Nangabe sitawukhula silibandla. Asibe libandla litawuhlanganyela. Asibe libandla litawukhuleka kanye. Asibe libandla litawuphila ngelivi laNkulunkulu. Uthi lapha Petro asilahle konke bubi
silahle konke kuhleba, silahle konke kuba nemona, silahle konke kuhleba nekutentisa, kodwa sifuna libisi lwakamoya, livi laNkulunkulu litasisita sisaphila, litasisita sihamba etimeni, litasisita sihlanganyela, litasisita sisendatini, livi laNkulunkulu laphefumulela nguye wakhuluma nebantwana bakhe ukuthi balibhale. Yebo abebhalela lamabandla alimuva bayabalwa boBithinia enalamani, kodwa namhla emini ngithi libhalelwe eMahwalala ukuthi naMahwalala naye kuzatawukhula ufuna ukuthi livi lenkosi kube sisekelo sethu. Mthandazo singawushiyi bangcwele, uhlanganyela singakushiyi, kodwa lokumcoka bengifuna ukuveta namhla ukuthi sithi singaliva lelivi bese siyaliphila. Sitambona uNkulunkulu asebenza ezinhliziyweni zethu nasekumpilweni zethu, sikwende konke ngokukholwa. Ithi TPT version kuleli verse 1 Peter 2 verse 1 to 3, which is, so abandon every form of evil, deceit, hypocrisy, feelings of jealousy and slander. In the same way that nursing infants cry for milk, you must intensely crave the pure spiritual milk of God's word. For this milk will cause you to grow into maturity, fully nourished and strong for life, especially now that you have had a taste of the goodness of God and experienced His kindness. Umusa wasimakathe ukhona futhi awupheli, utawuqhubeka ube nathi. Ndawucela sivale amehlo sikhuleke. Baba, namanje mina egameni laJesu Kristu siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele. Sibonga Baba nalivi lakho simakathe lelikhuluma nathi. Kuthi uNkulunkulu wethu engcwele akhathalekile ukuthi sibhadala kanganani. Kodwa nasesemukele wena kufuna sifane nemntwana. Umntwana Baba wethu engcwele lotawunatha libisi lelivi lakho kuze atokhula. Wena uNkulunkulu Baba losithanzile. Wasithanza Baba ngisho sisetonweni. Wasinika Baba ithuba lokuthi siphenduke. Nanoma sesiphendukile simakathe ngendvodzana yakho leNjesu Kristu. Wena Nkosi uyasithethelela kona kwethu. Sesiyathandaza Nkosi ngamunye nangamunye lokhona endlini yakho namhla emini. Kuthi uNkulunkulu wethu engcwele lokwendekile itolo. Baba wethu engcwele kwangathi wena ungasixolela kuko. Bese uyasita simakathe ukuthi from this point on uNkulunkulu wethu engcwele livi lakho libe sibane etinyaweni tethu, lisikhanyisele Baba indlela yethu. Kuko konke Baba lesitakwenda Baba, as individuals Baba, as couples Baba, as families Baba, as ibandla lakho uNkulunkulu wethu engcwele, kube ngiloko Baba lokutawuletha ithumo kuwe, ngoba wena uNkulunkulu lomile kuze kube phakade. Siyabonga Baba ukuthi wena uyasithanza, siyabonga Baba ukuthi wena uyasinakekela. Sisite Baba wethu engcwele, sihambe ngekwentimiso takho imihla nemalanga. Wendele buhle Baba nekudunyiswa kwegama likaJesu Kristu mfowethu. Amen.